Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ya ayuhan nas, ya ayuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sini surah-surah nanya atau mau melebihkan ke hadir upok mana paha idi naware kesempatan pung Allah Ta'ala matamai yan dari tu ulang itajangi idi rupa tahu khususnya idi umat salangi yan dari tu bulan suci Ramadan. Narima kuan naru riular ramalang iye termasuk ang kasidi akkamalakan ia kuat dingi asoan ditabaca atau matwa malabikang kehade. Kegana ia ro termasuk suratul Ikhlas. Yare ga kulu Allahu. Nasabak magai wadi jaji angka tota umega alasan nah termasuk ide na je wita ya kurangi. Yare gi masalah-salah ni pakitaku. Narima kuan na naro supaya angka amalat tambahan di ular ramalannya minimal aga. Qul huwallahu ahad. Nasabak magai angka metosi di khusus riwayat malaikat na khusus kapung Allah Ta'ala untuk baca iye qul huwallahu. Narima kuan na naro nigi-nigi umatna Muhammad rigau angkane ular ramalan baca qul huwallahu ahad makrai malaikat puang sininna iye apalanna bacaku suratul Ikhlas alimana ngilori umatna Muhammad iye baca suratul Ikhlas iyare ga qul huwallahu. Jadi idi jamaah ya ko imat tako turinagaan rusu ikulu Allahu alhamdulillah. Nasabak magai luar biasa falan atau matawamalabikan kehadir apa ayat tapi luar biasa. Nasabak magai seluruh ayat tasidi ayat angka manangi uku sayap-sayap malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nania supaya angke ular ramalan tori angka ki magala yaki memang ni tori angka ki magala nekia pura na pak guru tas yage eganna termasuk surah Al-Kausar ya ko terakhir ni minu baca ya roh tapi nekia iya ulolongange iya na kali iya na pura ni manre pura ni minu melo ni imsa tawe ya ko kangi di angka istilah imsa minimal ala ni wesi kaca baca suratul Fatihah. Iloi barakakna. Insyaallah kona masih pung Allah Ta'ala namo miki makal ria to matawala bikan kehadir. Barakakna Al-Fatihah. Iya. Tapi itu si kumel matawani me makal ria sabara ni. Iya barakakna itu Pak. Ya rololongan ni. Tapi ini kia pada itu yang penting okyak kamalakan atau matawala bikan kehadir dan nia yakin itu matawala bikan kehadir. Sini surah-surah nanya tomo-tomo labikan ke hadir. Narima kona naro. Jadi pemagai amal-amal ibadat tarigau angkana ular ramalang membagi-magi sahabat nasabari to pada salama rilino lebih-lebih pada sarimunhin nepung Allah Ta'ala naturi angkat dan pengen nepung Allah Ta'ala kuedi insyaallah. Nania salawat mapas salama lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabak Nabi fanuta lauri di mana rupa tawe terkhusus ini umat salangi. Si dito akkamalakan baik dena ular ramalang tame ular ramalang termasuk aga
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ia ko parallui, ia ko moni ni ko aga jolo taling aleta. Aga jolo taling aleta sa balu buka ki minimal bacai salawa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wek cicak wek telluga, wek fituga, wek aseraga sesuai kemampuan atau mata melebihkan hadir. Minimal cicang ia ko tingerangi cicang sebagai ari ngarata lori tu pojin na pung Allah Ta'ala. Nasaba sebagai akkacior rina bitta, nasaba angka ki puasa di samping karena pung Allah Ta'ala, juga sebagai akkacior rina bitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah barakatna itu salawat kuna masete pung Allah Ta'ala sawalu to buka, insyaallah turina leki asagina ngapung Allah Ta'ala. Napa kupuran ni buka ilodoan ni tongo malak bikang kehad. Yari ka sabalu buka tongo malak bikang kehad. Na sabak magai merepet je tingkali ngayak nah. Nanya ya tumi turi ayak na ya pala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Na sabak magai Pak. Termasuk si di riwayat dalam kitab Duratun Nasin termasuk irsadul ibad. Luar biasa tania bahwa maka la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tapi namu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Termasuk itu mata nak toy yaitu salawat nan yalino weto pa isat na to mata malak bikan ke hadir. Barakana salawatah papole deceng. Sabak na sabari to salamat mana rilino lebih periasari mundin na pung Allah Ta'ala. Sini surah-surah nan ya to mata malak bikan ke hadir. Aga ya kateri ular ramalang iye nasabak magai. Jadi li suka anbe nganangi makre sukuru lak daki idi tame ular ramalang. Upak mana paha idi tame ular ramalang. Narima kuan na naro idi na file Allah Ta'ala untuk tame ular ramalang. Nasabak magai wadi jaji riwatuna raja ular raja. Wadi jaji watuna ular sabang. Siage egan na tahu wat ditingkali nga pengumuman rilalan na masigita iye makada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lisiri pamasina pung Allah Ta'ala. Tapi nekia wat dijaji angke tu hati mamanang iya loyole kita mata malabikan ke hadir. Na aga yak kate di tentu melo icape iya ro. Termasuk iya idi tomatoy. Namo tanya idi tomatoy. Termasuk idi maloloe. Aga to pak doang ngeta aja tapi to milo doang ni. Termasuk ya pribadi. Toriwilau aga puang. Nareko angke tu melo ya jalaku puang matikanglah aku dengan mati yang tersenyum. Ya rotilau ini to matoy. Utamanya umur 80 tahun. Tapi kata je masih laku rampai ya roh. Aja je tetap yola mana to matoy tapi ya rotrilo doang ya to matoy malah bikin kehadir. Narima kuan na naro niga mapune ular ramalang iye iya naritu niga nale pura ramalang iye pung Allah Ta'ala iya naritu to mata pak itu mata malak bikan kehadir. Jadi beriman dan niya mitauri pung Allah Ta'ala to mata malak bikan kehadir. Na sabak makre hak desa na nabita man fariha biduhuli ramadana harramallahu jasadahu alan nirani. Nigi tau mariot tame ular ramalan na pigau deceng majapu angke tu ipabele pule ri akhiran nakal. Tapi nekia persoalan pertanyaan tau Mario tega ya len pamase okupungan Allah Ta'ala ne palepa pule ri akhiran nakal. Iya naritu tau Mario tame ular ramalang gangkana biasa angka to sujud syukuru. Puas syukurulah dekat tame ular ramalang. Mama gimagi puat teringat di singang agalaka untuk terupigo pas suramu ini ripape sangka ngemu. Dan dia utamana alengak di singang untuk pigoi. Italah puasa sebagai akkacior Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya rupogo tomo-tomo labikan ketu biasa tanpa syukuru nasaba angkane ular ramalang. Tega na iya yalenge orang-orang yang bergembira yang senantiasa yang mau melaksanakan segala aktivitas ibadah rigau angkane ular ramalan. Tapi nekia mega tahu Mario tama ular ramalan. Tapi nekia boto mopi. Mario tama ular ramalan. Tapi masau mopi.
Itu loh, Nissan. Mario tama ular ramalang, tapi masobis mopi. Mario tama ular ramalang, tapi torisi sale bali bolana. Mario tama ular ramala, tapi torisi panda-pandangin te mopi. Mabeli riu na pungala ta'ala ye, mukto makwai. Mario sa Mariona, tapi nekia sa batas Mario mito matawa malabikang kihadir. To matapasa, tapi de pigaga taktakun. Betongan na aga, matapat na niya mitaw ripungan latala. Niga tau matapa. Ia dari itu termasuk ni di mana na irilan na masih na lansar to matawa malabikang kihad. Artinya secara umum na neto matawa malabikang kihad. Na niya aga ilalan na ular ramalang, ia dari itu to melo toba to matawa malabikang kihad. Opo ni pa. To melo toba sarekwam mangi angke to ri pammasena pungalla ta'ala lori idi. Nasabak magay. Maga je Umar pak. Maga Umar. Toba na Umar luar biasa. Khalifah Umar. Tapi tanya Umar roko ya. Kema pada sana. Tapi alhamdulillah. Ungkap pada sana. Iya Umar pak. Cik di riwayat. Newe Nabi tabah kamelo muni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nekia ya lengi pamas. Gangkan agak toba siapa sangka matinya pun berdampingan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Khalid bin Walid diperangi Islam, tapi nekia pamas elori pungalatala. Gangkan agak bahkan membela Islam pada saat itu toma-toma malabikang kihade. Agero pamase na niya keinginan milomete toba toma-toma malabikang kihade. Na niya itu toba iya narito to pune ular ramalat toma-toma malabikang kihade. Jadi namo pada luan natasi elinoe langi edosata ia kong kamu ki melo toba insyaallah nak damfeng ifungan Allah Ta'ala toma-toma malabikang kihade. Bahkan tangisan para pendosa lebih dekat Allah Subhanahu wa taala kepadanya dibanding orang-orang yang beriman tapi sombong toma-toma malabikang kihade. Tapi nekia mama bagi dan nama sigi kita bukan termasuk orang sombong juga dan selalu menangis karena tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Iya napa ira ramalan. Nah sabab maka di Allah taala wal asri manfaatkan lalu iwat tubuhe dawariki pun Allah taala manfaatkan Innal insana lafi husar ajalalu ki magaga mancaji tau rogi. Kega na torogi termasuk mengingatkan kembali secara saklabah. Maka je saklabah. Tau ferri tapi nekia nabi tamu milo doang ngigangkan naga. So kita langga-langga tapi nekia. Deje namelo masumba de nami pasu sakak nah. Akhirnya aga silema kengiwaran paran atau mata malabik kengkiari baka capu. Maka je korun. Karena kesombongannya silema kengiwaran paranna. Maka je Fir'aun. Bahkan dia sendiri mengaku sebagai Tuhan ri Nabi Musa. Akhirnya aga labato. Jadi dia tu nak buat ditotali wali. Oko di pak ular ramalang adalah ulang introspeksi diri tomato malabikang kihadet. Pek carana termasuk aleta, terana-rana, termasuk orang perata. Maka dia siaga ganda ke si paksa karang ye, ganda gaye si dakana ye. Apa beda tu sidakka beto sakai ko sakka angka ketentuan nah. Termasuk secara maluang si cedeye, termasuk idik makun reye. Angka kama pun na ulawa lebih daripada 80 gerang pasui. Apa angka tu je bita makun reye siapa? Weh ya kolo botingnya. Tapi ternyata aku makun re ya. Orang pimi weh letu aku he. Meridih. Namo dia nama kedo-kedo tu. Karena bepa yolo nama kanja. Weh nilo mopi tabe ndi he. Kete melo pe yak pitangi he. Dia nama rigaga kong kako tepakai. Itu marigaga. Tapi nekia tame ular ramalang aringan rakit nasabak magi panna-panna si pasak sekarang. Nah deta pasui majap pumanceji ula bali matur ya sarimun rinda pungala taala iya tu memek itu pitu pito kita mata malabikang kehade. Ya kude itu mata pak maka dan kalau yolo ni.
Sini surah-surah nania tomo-tomo malabikan ke hadir. Jadi ko ni Pak, iya ular ramalang ular pakai siang. Aja lalu tapanca jitoro gialeta rigo angkane iya ular ramalang. Termasuk aga mega ibadah. Man shoma ramadana imana wahtisaban gufiralahu ma taqaddam min sanbi. Nigi tau pigoi ma puasa majapuya dampengi dosana. Dalam arti yang luas na ya desa maka deh nigi tau pigau ibadah rigau angkane ular ramalang ya dampengi dosana. Nasabah magai sininda aga gana pigau dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tinrota ini papuasai ibadah, tapi tega tinro mancaji ibadah, ia dari itu tanya itu matinro terue. Apa angka tu maka mereka matinro terue apa ibadah salah paham ye. Akhirnya agak dia nasam paja loro, dia nasam paja ngasra, dia nasam paja subuh. Tanya tinro ibadah ye. Tapi ini kia tinro ibadah ia dari itu ia to matoro tinro na to malabitkan ke hadir. Termasuk ini Pak Jamai aja je ini melo nagasane aja je ini melo na kuasai oko watue tapi ini kuasai watue. Nasabah magi termasuk wat dijaji di pekerja-pekerja barate. Wat dijadi mohon maaf tukang batue, tukang kayue dan lain-lain sebagainya namu Pak Balu atur memang je watumu. Aja mu passe alemu mak jama apalagi ular ramalan makada ma puasa ki tapi nekia nalak da ima gangka naga dena puasa gara-gara zaman na toma malapikan ke hadir toro gitu ye to makwa itu ma malapikan ke hadir. Jadi aja nih di mena puasa jama-jamata. Aja nih di mena puasa waktu tapi ini matro jama-jamata na nia waktu ta toma malapikan ke hadir. Nah ni gitu matro ye waktu ne gangka na dena rusak isam pajana. Baik sampai sunat tarawena, dena rusak puasana termasuk itu mau pak tomo lebihkan ke hadir. Ya na ular ramalapa, nania aga pak puasa ki. Didi ibijat tama puasa, nasabak magai, ia tutu puasai masa meki nakala manuk masa meki nakala ulo ini rupatoi pak ma puasa, masa meki nakala ia manuk pak. Ia natalo ma puasa ni kutu. Bayangkan itu manu pak ma puasa itu. Tapi ia manu ma puasa mau pura ma puasa tatatoi manu. Manu Nah. Ulae. Masa meki na cau ulae. Degak kalan na ini engka kalat taji. Masa me na cau ki ulae ma puasa. Ia ulae ia na pura manre musti ma puasa. Tapi ula namo ma puasa tetap matui ula. Aja na pura manre aja mau malah darape na sapakama ko. Tapi ini kia ula pak, ite ula Ula masa me kina cau ma puasa. Akhirnya agak menjadi kepompong. Setelah menjadi kepompong akhirnya agak menjadi kupu-kupu yang cantik. Nah ia namanya irai. Betuangan na agak itu pa puasai angke tutori pigo imade cengi namo ular ramalang mau masuk ular ramalang. Iya nih. Engkau gapal-lapal Pak Lei tadi nama cantik. Dia nama kanja yita. Nah, engkau gapal-lapal makanja Pak ia kena pura mancaji agasan ula narang kapompo nara mancai kupu-kupu. Makanja itu toma-toma lebihkan ke hadir kecuali pala-pala putewe. Emperi deh mata. Tapi ini kia cantik toh. Tapi makanja tuh enang kepala-pala putih. Alhamdulillah makada pure masang kita. Apalagi maku ke Pak Galunge insyaallah ceme. Arapulo na pitu 87 gabai kode tonano. Alhamdulillah dia bisa ko masang kiki matu itu kono si dimasak bu. Nah, Pak biasa tuh kode pa wai menre sisana pure matu ilaba. Sini surah-surah nanya tomo-tomo lebihkan ke hadir. Oke nih. Artinya secara umum nanya Pak buah ular ramalan nanya puasa tomo-tomo lebihkan ke hadir. Nanya agak Pak termasuk ninang ya. Termasuk aja talupei pasu isi dekata. Termasuk apalagi matu tu insyaallah kuwa mengeluarkan agak jasan roh zakat
lisa sesuai dengan usaha ta dan nia kapasitasnya talulungan itu mau lebih ke hadir. Ya kuma tandri itu palulungan ta matandri itu pasu tu mau lebih ke itu nah sebab itu sudah ketentuan atau mau lebih ke hadir. Ya ko para lu je termasuk di Pak Galunge. Pasu memang nih. Di samping sidak kata nania sakata ia ko para lu ipasilulung ero to mau lebih ke hadir. Nah, pangkat tu biasa tu biasa engkau tahu menapasu ni sakatna nasan ni rumah dia tu narsumbangan de silengang itu. Tapi makanya angkat saksi sakata angkat ia dari tu sumbangat tak wan yari ke subuh merepet ya orang pe maka dari kumelo ki napa segenanga pungala taala ular ramalan nia turin napa disingi ki minimal sumbangat ta ia mutama masigi ekome magaribi tareme man ni ia kume si mataraweh tu tareme man ni namo tasisa bumi rupiah ko marepak mui apalagi ku tasiratu marepak luar biasa toma lebih ke hadir. Tapi dia pegawai di wanita seratu sak buka apa lewat dijaji ya nah okwe apalagi masih kita lagi luar biasa masih kita luar biasa masih kita imat tenang luar biasa alhamdulillah imat apalagi getak nenang ya robacana tanya apa tuh sini surah-surah nanya tomo lebih kan hadir jadi li suka nangi pak maka dah pakanjaki niatta untuk tame ular ramalangi pakanjaki niatta untuk puasa. Puramo ta pakanjaki niatta puasa ta bu? Puramo minimal aga. Ia kotama di ular ramalang nia kemema ni puasa si tahun. Nia kemema ni puasa si ulang. Maaf. Nia kemema ni puasa si ulang. O nia kangi puasa ular ramalang ye si ulang karena pungal Allah Ta'ala sebagai akacur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah ni muanre. Iya. Jadi ya ko pole walaupun angka nangi nia siulata tapi ne kia ya ko manre subuh ki tatta itu rinia ki setiap melo magasan manre subuh ya rega sahur to lebih kan ki hadir. Tapi ne kia ko pole tapatak kalupata de nangi itu moto manre subuh na sabaat tinrongi ya reginala kitinro gangka na asyangangi tapat teruni puasa ta kutul lemoy na sabak maki angka nanangi niya siulat ta tomato lebih kan hadir maka dah ia na yasa ipati ke idi aleta rika ongkane ular ramalak khusus na puasa ta jadi kode na sabak asyangi na disiboki pateruni tomato lebih kan hadir sini surah-surah nanya tomato lebih kan hadir nanya ia tu puasa ri ular ramalang termasuk saling berbagi. Baik biasa saling berbagi apa buka ki ia ko masagena ki je namo asoso pakada ko masagena risesen na sabab mage makare panguluta Syekh Abdul Qadir Jailani si timpu mi malengi tawe papa nanre si timpu mi maleweng nanre to puasai majapu pade itu ibaratna ku sisa bu masigi mu bangu to lebih kan hadir. Barakat ni tu pabuka itu lebih kan hadir. Jadi apan reki rigau angkata masagina to lebih kan hadir. Insyaallah idi mato tu dupe to lebih kan hadir. Mayamal miskala sarratin sarra yara wa mayamal miskala sarratin khaira yara. Ya ko de ci tumpi gau yaki maka de iko mato tu dupai. Ia ko jamu pigau iko mato je tu dupai. Jadi iya ulangi mari kita berlomba-lomba untuk melakukan hal-hal ibadah atau melebihkan hadir. Apakah ibadah sosial? Termasuk ibadah sosial sih. Maloa si cedek ibadah sosial pekpoi siap dampak iki. Apa magai? Sarek nas soka patu pure pilkada tawe, Wat dijaji pura ki si cake-cake kangati na sabak mak beli boleh tapi si sale pilihan na, Wat dijaji ini tu tanpa disadari, wat dijaji angka tu cerita jata lingi aleta, idi mato je cerita jai cale idi mato tu cerita jai calota, akhirnya agak lisuki pak. Minimal agak
Syak dampak minimal lah tu baik astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baca pak astagfirullah. Ayat. Nigi tu baca astagfirullah. Ya dampak iri pungal taala nania ipasagina tui atau tunggal linona nasabak magai barakana astagfirullah. Ya mau kumiki kamalakang astagfirullah. Ibaca jolo pak bukana. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah wa taubatan nasuha. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah ni aga pipa termasuk. Puan dijaji biasa tingkali ngagurutta. Ya kumeki maka malakah khusus si. Baca itu innallaha malaikatahu yusalluna lan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sini surah-surah nan niya tumatawang malabikan ki hadir. Ya jili suka pegang maka dia ular ramalange. Angke tu betul-betul tapakan yakin niya tatame ular ramalang. Dan niya tapigo isininda ibadah-ibadah ia wadinge pakai guna lori aleta. Dan niya angkatnya kulino. Dan niya sarimonrina pungala ta'ala. Dan niya jaga puasata. Puasa ki. Dan niya jaga puasata. Dan niya aja malupai tarawih atau tumatawang malabikan ki hadir. Di kau agkade ular ramalang. Apa angkat tu biasa, ma puasa, tapi neki dia nak sempajang. Ia angka sapalakna tapi dia nak puasa ribundi na pungala ta'ala. Ukumilino na sebab pertama-tama iperisa sampajangi. Walaupun puasa wajib tapi tetap ilaksanakan Pak. Jadi puasa si bawa sempajang na puasa dia nak buat di masarari gau angkane ular ramalat tu matau malabikan hadir. Dan niat tarewewe. Aja nama pengewangi si tarawih 20 si bawa arua ia romeloe male arua alhamdulillah ia romeloe male 20 alhamdulillah. Aja maka da ia romale arua dia nalatu surugah. Maka date anu agasan na 20 maka date arua ia romale 20 naliwangi surugah. Ini kan apa metame surugah? Apa arua talatu 20 maliwangi. Ni kan apa boleh? Melora gitu salah tama suruga ko din na toba. Jadi aja natap pangewangnya persoalan hilapi apalagi angka tanggal 10 sidi, angka tanggal 12 cocok mana. Ia mina salah, ya kuma pangewangi. Na dito ma puasa, na dito ma tarawih. Pinik din na nalulungi ma pangewato ni. Nasabak magay istilahna pemerintah manang. Si di umara, si di pemerintah nasional tentu macam mana ngukur tomatoma malabikan ke hadir, jadi jangan ada perbedaan. Yang jelasnya ya maku kue, mari kita berpastabikul khairat tomatoma malabikan ke hadir. Nawat dingi si pada cengi, nawat di kisiama ama, gangka na ama i kampungnya, walaupun berbeda, insyaallah turungi barakah itu tomatoma malabikan ke hadir. Tapi madari maya maku tanah, ya maturutan ya leku, ayak daku ye jero lailatul qadar, cicamino Kendronino matu. Apa koi di gana ganjil itaw Ya koi di ganjil ganda ni taw Ada ako jakama malika bingung maka raja bawa na tono tu. Pak dia je. Tapi dia itu hanya bahasa istilahnya canda tahu melebihkan ke hadir. Saya kira demikian. Terima kasih panitia masih kita kesempatan diberikan kepada saya khususnya alien atau matata Pak Kuah. Terima kasih para jamaah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Uperingaraki aja talupai sidak kata, aja talupai sumbangata, aja talupai sakat atau matau melebihkan ke hadir. Insyaallah idi matotu naliso de cenda atau matau melebihkan ke hadir. Dan ia bantu pada tarupa tahu ia wadingi bantu toma. Dan ia kepada kaki siama ama digaungkan oleh ramalang. Magi-magi ia kata salam atau pada salamat rilino. Lebih-lebih pa riasari mundrin na Allah Ta'ala mati insyaallah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.